I pozdrav ljudi, vi gledate Sergeful TV i ljudi, danas ću vam pokazati kako da igrate onako malo jače igrice, malo jače igrice na slabim računima, otprilike giga RAM i slabim procesorom, tako to. Link sajta će vam biti u deskripciji. Zapravo ovog puta ću vam samo objasniti što treba raditi. Kucate sad na primjer, evo ovdje imate search, kliknete tu. Izmijenite što mi non stop ovako iskaču ove reklame. I sad tu kucate na primjer igricu koju hoćete, Far Cry 4, nije bitno, ukucate šta god hoćete. Kada ukucate izaći će vam ta igrica, ovako black box. Kliknete ovako tu, ovdje će vam ovako biti plus download, kliknete na to i onda će vam se pojaviti kao na Kick-Assu onaj sajt. Nekima će se pojaviti, a nekima će se samo pojaviti torrent i vi samo prihvatite, naravno, instalirate normalno kao i svaku igricu i igrate na 1 giga RAM i tako to. I ovdje vam piše šta vam treba, znači to je sve. Tu vam piše, vidite, na primjer, evo 1 giga RAM za ovu igricu, koliko zauzima i tako to. Znači samo kliknete tu download. Nekima će odmah se pojaviti torrent, kliknete OK, a nekima će se pojaviti Kick-Ass i tu kliknete download torrent pa će se onda pojaviti torrent. Samo onda uzmete i instalirate kao svaku igricu. Na retko koje igrici na ovom sajtu ima crack, ali ima igrica koji ima, na primjer Devil May Cry 4, mislim da ima, nisam siguran. I mislim da bi svi trebali da znate kako se krekuje, a u slučaju da neko ne zna, snimit ću i tutorial kako krekovati igricu, bilo koju, tako se sve krekuju. I to bi bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao!